FIFA World Cup 2026 semi-final preview. Argentina versus England. Win hian FIFA World Cup 2026 semi-final ropui tak Argentina le England in machan tur chu kan thlirlawk don ani. North America khelmek World Cup 2026 a team somli pariat antela tunai ro chuan team pali chau anomta chung zinga football match khovel ngai ven hlo ber pakhat chu Atlanta Stadium a Argentina le England in machon tur hi ani. He in khel hi match pa ngai dang mai ang ani lo kum tam tak chung anin machon to dan le an chanchin ro pui tak akeng tela kum sang khazak wo somriat paruka Diego Maradona hanop got goal atang dai to khan heng ram panhi te hi football chanchina an in epton renga an in erton hle renga ni lelama reigning champion Argentina an oma Lionel Messi le aho te chuan an title him an tumek England ero Thomas Tuchel kai hruaina hnuaya team thar angin an in thak thara World Cup final lu ngei tumin an local ve thung tunge final lu tang he video a hian team panhi kalphung tactic chakna le chaklauna player poimo tele match result anghong thei thil te kan soidon ani amasain Argentina in semi-final an thlendan reigning champion Argentina hian he World Cup an team thatna an lantir chhun zom le ta group J a point kwa solid point muin an group a chung nung ber an nia group stage a hian goal riat an khung lain goal khat chau an chua ani ma se knockout stage an thlen meu chuan an machon te chu olsam takin an tlom ta hau lo mai round of 32 a Cabo Verde chu 3-2 in an hea quarter final a Switzerland ne minute som kwa chungin 1-1 in an in draw extra time a Julian Alvarez le Lisandro Martinez te goal awangin 3-1 in an he ta trok ani kha knockout stage chung khan goal kwa an khunga semi finalist zinga goal khung tamber an ni ma se an mani lama hian goal nga an chua ve thung ani hetianga an lama goal an chua fo hi an sim lo chuan England tan ne na chance lian tak ani yang England in semi-final an thlendan ve thung England chu Thomas Tuchel kai hruaina hnuaya team an in siam danglam na sa hlea group L a Croatia 4-2 in an hea Ghana nen goal omlowin an in draw Panama chu 2-0 in an helea chutiang chuan group topper ni na nen knockout stage a an in hlang lut ta ani quarter final a Norway nen an in khel chu Norway in goal ma hruai an thun ta tlat maya England fans te an tho dep manani ma se England an beidong lo Jude Bellingham a goal ni thun awangin England chuan 2-1 in ne na an changa semi final an thleng ve le ta ani England chak na ber chu an beidong ngai lo le pressure na sa tak hnuaya po an in thla da lo hi ni match khel khan tak taka po an opponent ten in an kal zel theya hei hian an tumru zia alan tir chiang hle tactic le player poimo tuna team panhi tactic han en teang Argentina tan hian Lionel Messi hi au paviau to e ti thin ma se alarin om tlatani Messi chu goal thun tu le chan siam tu ani mai baka midfield le attack inkara team kai hruai tlat thei tu ani Julian Alvarez Alexis McAllister le Enzo Fernandez te po an tho hona athale Argentina hian ball kol tama pass toy manga malama norbe hi an tum thin England ve thung England lama chuan Hurricane le Jude Bellingham te an hlom ber Kane chu finisher thatak ania Bellingham ero midfield atanga attack ma hruai tu atangin goal khung le midang ball siam sak
athiam hle Thomas Tuchel hian counter attack le wing lam man tangkai hi angai poimoa Argentina defense hian malam annor na chatlutuk chuan England in counter attack mangin an hliam thei hle ang semi final match zongjong hi World Cup Argentina po apoimo hle kumin semi finalist pali Argentina England France le Spain hi World Cup champion to vek anni hei hi World Cup Argentina voi thum thlenna ani Argentina chuan semi final an thlena piangin final an lut zia hei hi an record ropui takani England ero sangkha zakua somruk parukhan World Cup champion an launi to a chu mi hnu chuan semi final an thleng le to ma se final an lut theilo tuna ero Thomas Tuchel hruaina hnuaya chanchin thar ziak an tum mek ani Argentina le England Argentina an chaklo na lai tlang pui an soi thin te hi tar lang ve hrimila tuna an squad te hi ani tina lam chu ani lo pakhatna Argentina chaklo na lai tlang pui Argentina hi ramro pui le talen nga tak ni ma se heng te hi an buai na ber ani thin defense rin tlak tok lo chang om thin attack na lama ming thang le player thatak tak Messi Maradona Aguero ang tekha Neymar se an hnung lam defense an phoi loi ve fo thin ani player pakhat rina lian lutuk over dependence khovela player thaber ber an nei thin awangin team pumpui kha player pakhat Argentina Diego Maradona emo Lionel Messi chunga in ngan lian tak nei an ching thina kha player big kha lelamin an block thiam chuan an chalei thei thin lawani mi je thunun harsa player thin chia le physical taka khel du an nga fowa kat eng le sen mu pha la om khopin an khel fo thin pressure nuaya tal boy in elna lian thama beseina asana wangin an phur arit thei hlea final an thlen nuwa po an champion zolo pha fo ani England chaklo na lai tang pui England hi Premier League Khovela League lutber pol nei tu ram ni ma se ram angin thatlo na tam tak an nei thin penalty shootout lo na hei hi England mutan lian tak ani World Cup le Euro penalty shootout ta hian voi tam tak an lo miss to a hei hian player teril ruwa pressure lian tak asiam thin creative midfielder playmaker thiam tak nei tlem ball pek kual rual le ball thunun kual thiam midfield master an ta chap ve fo thin Premier League a player thaza le chak tak tak an tam lain a hu howa thiam tak tactical midfielder tlem chang an nei thin media le beseina rit lutuk England chanchin bu le media te hian an player te hi an overhype an vorlar ma thina football is coming home tin champion main beseina an lo siam sak vak thin awangin player te tan ril ruha dam taka khel a har sa thin ani tactic lama an in adapt zung thiam lo an tumpui ten an khel dan an thak thu thian chumi ma chon tur chuan an tactic thak ve zung an har sat pho thin ani engpo ni se Atlanta Stadium a football ngai na tu zong temit a pudona Messi le a ho tenge final lut leang England in kum tam tak nuwa final an lut ve zok don hema chi extra time emo penalty shootout hial emo thleng thei ani nang eng team nge I support Argentina nge England ingai dan chu comment lama han soi vela like share le subscribe po milauti sak ve turin ka som chewa semi final match pakhat jok preview video munom tak nen kanin mule thek don ya in zawai in mang travek kule